svim ljudi, od Petra sa kanala Petar Gamer 10. Danas ću vam reći zašto nema klipova nekoliko dana i da vam se zahvalim. Klipovi nisu nekoliko dana bili zato što sam probao da izbacim GTA 3 zezanje po gradu, ali mi nešto bio slab internet na mobilni pa nisam mogao da ga izbacim. Danas sam sredio to, internet je svima jako kući pa će biti klip. Sutra valjda će biti 4 ili 5 klipa zbog da nadoknadio to. Neće biti 4 klipa tako, nego će biti 1 sat klip snimim negde oko 10 minuta, pa prođe 1 sat pa snimim klip 10 minuta i tako. A zašto bih htjela da vam se zahvalim? Imamo kanal mjesec dana, Petar Gamer 10, kao što možete da znate. Možete to vidjeti, a ja bih htjela da vam se zahvalim za 13 subscribera. Vidite, ne znam koliko vas vidi. Sada. Meni se ne vidi to dobro zato što onako slovom izmiješano, zato što snimam sa lošom kamerom. Ali to nije neka cifra, ja bih mnogo želela da vam se zahvalim. Toliko brzo rastemo, ja mislim da ću sada za ova 4 klipa sutra ili za još jednu nedelju ili 2 stići do 40 subscribera. Ljudi, hvala vam puno. Ljudi, to vidjela da vam se zahvalim. I naravno predložite mi igrice u kojoj da radim challenge, ja sam vam rekao. Uradio sam The BMX challenge, izmislio challenge The PCJ challenge, možda bude klip kako napraviti divnu bombu. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali. Ako vam se video, ostavite like, share, subscribe. Još jednom hvala vam i mi ćemo se vidjeti u sljedećem klipu. A od mene imate jedan veliki pozdrav!